Ojeraga tharia gathono gakwa tuthie njira twathie kana ni uguthie kuhe wako wewe reke ngunyite ogeni thiini wa safari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa Gitau umuthi ndiri muthe thiini wa county ya kundu gugwitwo Embu guku ni Kiritiri Nyangwa na niho tugukorwo tugiuka kwaraniria hamwe na murimi witu mwite Mr. Muriithi. Mr. Muriithi undu mwe wa kugegania ni ati ambiriria kuma kindu gigwitwo quarter an acre agathi uga gahotha kurima eka 5 ni wajigua wega eka 5 cia cia matunda twambiririe horo wige itunda rigwitwo pixie wigire kindu gigwitwo mango na matunda mangi maingi mithemba ire kuritio thiini wa mugunda uyu ni tugukorwo tukimona na to uguo ageka kindu gitagwo value addition ya gwitigirira athi mugunda wake ri no hota kuongerera umatho agakorwo akika kindu gigwitwo agri tourism thiini wa mugunda uyu wake na thabari ino yake ri ndagicerete o uguo ari o waika acerete na Equity Bank na Equity Bank kwiraga ni ta muhiki muthaka tondu wa riri ndangikurekererio uguo na haria hothe wathie nake andu othe ni megukorwo hana kirorerwa agatigirira ati we no wahota gucanjararuka na no wahota kumenyekana o to kwanyu ona ginya bururi witu Kenya hihi matirithanetie atia na Equity ni egututariria tondu ni okiri na ndeto na tondu tutietinda haha chai na karara reke tuingire guku mugunda tumenye ndeto uri kihana hakiri undu ungi twaririe ati ujiraga tharia gathono gakwa tuthie wira twathie kana ni uguthie kuhe wako no we Equity no we sumu wewe jambo Mr. Muriithi kwa vio uka hedi ya harvesting good maigi yo jambo kwa vio yimaje take miti wa Gitau na magagwita atia bita kwa Muriithi kuma Nyangwa bandu beta wa Kiritiri tutaira kulima matunda magembe passion na mababai niguo na pixie kana machungwa hihi tatwire wambiriria nambiririe na kamugunda kanini ngembia kulima matunda tunini na ngikorwa ngitethaniriria na andu metagwa Equity Bank magikorwa ni marani fund kidogo ngi expand mugunda wakwa na riu no mbuge ni nginyitie ka kindu 5 cia matunda maembe passion na pixie wambiririe na mugunda wigana atia na niki naki wakuragia thiini wa mugunda ucio nambiririe na mugunda munini gutanduthu eka ngambia kulima watermelon ngia advance kuma watermelon ngambia kulima popo na magwe popo ngambia kulima riu tangerine kana icio pixie na maembe riu na passion fruit hihi Muriithi niki kia kuguciririe kuga atiriri nie ngwenda kuingira thiini wa urimi wa matunda na ti urimi wa indo iria ingi ciremagwo ni arimi aria angi nie mbere ni mwendia wa matunda na mbiririe kwendia matunda na uma cukuru na riu ni thoko ya matunda ngiona ni wega ngorore na kamugunda gakwa gakulima matunda ndigakorwo kwa mendagia ma arimi aria mengi ndari na makwa tokwira ngendaga ri kindu gitagwa pixie iri bei bega muno na nathigatirira ngigua ikoragwa kundu dry na riu ni na mugunda ningikuria pixie na ningikuria maembe na yellow passion ikorwa nayo ina demand muno thokori riu nikio gitumi na twikire interested na kulima matunda maya tondu thoko nayo demand yayo iri very high seeds ciaku cia mbere nicio tugaga migurwa yaku ya mbere iria wahandire hihi tatutarirwo wa mirutire ku kambuga iro ndutite ni ngoretwo ni na partnership kana rora metagwa stakeholders aria makoretwo makindethereria urimi uyu na aria monete ni na kio gya kulima matunda riu makoretwo makindethereria andu mbere ni andu metagwa Equity Bank ni maokaga makini fund kana makimba mbeca citagwa kilimo loan na wavu ni mokaga na andu mengi ma company cia ndawa andu acio ma company cia ndawa ni mokaga magatutethereria gutwa device oria ndawa iro bati kuvuvirira aya no oringire mokaga na andu ma company cia mbegu andu acio mo supply na mbegu na mbuge mention just but a few andu metagwa Green Life ni mandethetie muno anamo nimo makoretwo makimba mbegu iria nyingi na andu metagwa Kenya Forestry kana KFS ni challenge iriku wahotire gucemania nayo riria wambiriirie urimi uyu wa matunda challenge ira nene muno ya murimi tani kana arimi aria mengi mangitikira kuga uma ni challenge ya finance tondu kulima ni finance challenge yo ingi ni mugunda riu ungikanda kuona finance na wina no how ya kulima ndugikorwo wina thina na project yaku na hau agwetwo horo wigie finance niho turakwira ati nikio tunyitanire hamwe na Equity Bank gutigirira ati we no ahota guteithika ndugetikire kwaga kurima ati tondu bia ni iraguthirira ikethengera Equity ria ihakuhi nanyu uthio mere moke na ataramu wao
na ni thutha wa guka ni meguka ma access mugunda waku na makwire we ni uraqualify kuheo karuni na karuni kau kari hari na tondu nirio kagetha thutha wa guthi wenderete ugikure unaigua kuma hava ni kari utwari horo wa eka ithano na turi hau muri ithiri ta tutariria atiriri mugunda uyu eka ici ithano ri ugayanĩtie atia matunda kuma rugongo riu ukagia passion maembe pixie kiuria kiu ni kiega biu wa mburi Kimiti ni undu ungiroria guku taru kwina maembe na kwina passion at the same time kwina miti ya forest ino itagwa Meria Vokensi riu na nina kire research ngiona miti no no erereti wega i vandu vamwe nikio tumiro na mugunda wakwa taru 3 acres ina maembe ina passion na ina pixie na ni irarereti wega gutire kira affect kira kingi kundu guothe tuiguaga ni kumu kana ni kwaru thina ukoragwo ni mai hihi mai maku hotaga atia gusource na kuhe matunda maku mai tugungwiria kwa andu makoretwo makithie nani kuma ria nambiririe wira ni tumavoyaga mbeca indi imwe taru na voete andu maikwite bank mbeca na ngivingirira Athidam riu Athidam ni ngoretwo ngitumira ndiria gutena mbura na nge improvise njira iria cia kurima utakuvuthira maji mengi no ngiroria guku no kuroria no ni reka maundu ma drip irrigation drip ira improvised ino ya mikebe ta tutaririe wega uhoro wigi mikebe yo ukawekera mukebe wa 5 liters ukikira vau vakuve na stem ya passion ethoni passion urarima uyuko kiminjira kindu half a foot o minjira ndi half a foot ukena chokia ithetu aravu vale andi ogiturikia karina kau ni kwa gataga drip kuwende ya kiangazi wako wekera maya mukeberi riu muti ucio kanyaga pole uthimiritwe tondu muti uti kwenda manji mengi muno atango wenda manji kiasi kidogo ni mirimu iriku ungiuga muno ni ikoragwo ikigomera itunda riri ria passion fruit okay murimu wa mbere ni Fusarium wilt cirugo murimu ro challenge te arimi muno muti ukambia kuma all of a sudden ve murimu ingi tagwa dieback ucio ni murimu ingi anaguo koretwo ya big challenge na kuri wingi witagwa brown spot mirimu ye thatu neo monete area challenge however ni murimi no garagia tu maintain tondu ni vinya muno vande eka ithano cia passion kwaga murimu ucio ndu na pia ntugeria ku suppress na ndawa no kithira after 3 years we unariku no atura turendia na tukiona kindu hihi he mutaramu uria murutithanagia nake wira hindi iria gwakinya ni mathina mane manjia gukugomera Equity Bank ngiambia project ino ni makoretwo magituma agronomist mao magauka vamwe na andu a credit magauka tukamerithia challenges cietu na magakanda gututhomithia although apart from mau nundu andu aria kambuni ciendagia ndawa ni ikorwo ina interest na arimi muno koguo ni merutagira magiuka magituthomithia voro wa ndawa na magitwenderia ndawa cio turugi tutambi ona kana tugunyu turia tukoragwo tukiria itunda riri ni kuri turia tukoragwo tugikugia na hihi riria twagukugia tatwire ni kinya riri kumukorwo mugikinyukia mwitarimi itunda riri challenges cia tutambi kana tugunyu na guku ni ngumuonia mitego twikirite kuri tugunyu tumwethaga no tugwatirwe na mutego to ni very stubborn na ndawa tutigucaga ndawa riu mitego yo ne tugenda tukireterwo ni andu ma agrovet kana ara mendagia ndawa tugekira na tutambi tutu ingi tukivura ndawa ino cia mimera cia pesticide ngirora mugunda uyu ndirona matunda ma spacetwo na njira o imwe tatwire spacing yaku umikite atia space ire koragwo recommended ni andu aria marutaga ngirigaca ikoragwo 3 meters kuma gitina kimwe kuthikira kingi 3 meters na kuma raini imwe nginya iyo ingi 3 meters othu kwi matumagira 2.5 meters kana 2 meters no ni yakwa ndumirite 3 meters na ni monete kiruta wira wega tatwire ni variety iriku we uhandite thiini wa mugunda uyu variety ira mbandite guku mbandite variety igiri ni mbandite yellow passion na ngivanda purple passion othu variety ira yagagira gukwega muno ni yellow passion murithi ndiwe kana hihi ni ukoragwo ukihurira andu mbegu ni undu wa mundu ungienda guka ukigura passion ino yaku athia akahande mbeu ni njuthagira andu na kuringana na demand cia thoko ni ngaragia kumasocera mbeu from agrovets ira mbici ni mbega na kuri arimi aria mena migunda itari na mirimo ni macocagira mbeu ku ngeitha ngimanengera ire in form of seeds kana in form of seedlings kihonge ta giki kimwe uguo ri kingiruta thutha wa kahinda kaigana ikwanja gukorwo riu ni iraruta production ile yagirire ino itagwa yellow passion itikaga mieri 8 kumachua kuma wavanda mweri wa kana no gakorwo thiete thoko ri riu kamweri o munyete ni kara between 2 and 3 years
mwaka ithia season maita meri. Ta riu ni February na March na April halafu November na December. November na December. Riu ndio riu ikoragwo ire peak. Ni peak. Although ino ikoragwo iri almost throughout kuringana na uria ugu prune. Kuringana. You can harvest throughout the year. Hau ngwihoka nditwahota gukorwo tugitaukwo na njira iria yagiriire. Miaka iri na nuthu itunda riri no uratu ukiendagia na ugitwaraga thoko na kiondu akigwa season ni ya maita meri no kuringana na pruning ri ni ageria gutariria na atwira wega ati ungiri prune uria kwagiriire ni ukugia na matunda all year through. Ndikwenda gutinda ngititirithirie tondu yo ndagucokereithiria nigetha uhote kunyita wega rira tuikirie no tugicokereria ni njuni tugukorwo tukigweta horo wa igwe itunda ritagwo pixie na itunda riri ndikwenda uhingicanie na macungwa ma kawaida gwenda umenye riri ritagwo pixie na ritagwo pixie niki ndugikare hau nigetha twacoka gucote gugutariria